کردê minî belengaz, Kurdê minî bargiran li ser mila wî û heta deriya hûrû digerê dinyayê û rihetê nabîne ya Xuda. Kurdê min baş godar ke, heta hûn venegerin Xudayê İbrahîm û İshak û Yaqûb û tu rihetiyê û heqê xwe û nastînin. Kurdê min, Kurdê min niha hûnê binerin û baş godarkin vê vîdyoya galek bi emir mezin çi dibêje û dua dike. Bi rastî jî Kurdê min ejwara dibêjim heta em venegerin kitaba pîrûz em tu rihetiyê nabînin. Baş godarkin û li vîdyo binerin. معنی که ما نبینه خدا نیمتنه و حقیمه یا ربی حقیمه خیر اندایه چه قطع دولت هنه چه قطع عالم های حقیق البدینی هنه و حقیمه البدینی تنه یا ربی و حقیمه خیر حقیمه تنه حقیمه اندایه یا رب تو اینجا را که تو خدا نیمه همون ملتا خدا نخیر منو که دولت خدا نخیر منو کن تو خدا نیمه یا ربی یا ربی تو ما ور رحمه بلکه رحمی خود شک سر ممنوع رحمی تا سر مبه یا ربی معاف و مغفرت که زندی معیدی معاف و مغفرت مدید نکری یا ربی هم کامسا بکن یا ربی تو ما ور رحمه یا ربی ذلتی ور رحمه یا ربی الله کجا بده سد و شد و شد کنی جایی کنی چی معفوی هندو مالی گیا خرابی مالی مچو خرابی ها گرده مگنا خرابی کوک که دینی که گو خبی که انا خنزیر نواش نوع که نجیوی رب العالمین چه دینی وانا خبی که وانا کن چه دینی وانا خبی که تنهی هم نوع واسنه هم نوع خنزيرنا همنا دزنا همنا حرامنا همنا قدسنا يا اخي وهمنا والله العظيم كفرنا همنا ننزل İkranı sana yavrum ikranı. Ey xalo, Kurdê min, dilê min, canê min, ey xuşka min, birayê min, dayîka min, em biçiqa sal gaziya Xuda dikin. Yaw Xuda çima li rewşa me nabîne Kurdê min? Em biçiqa sal ban Xuda dikin. Çima em Kurd beleng gaz dibin? Çima em Kurd berçe dibin? Gelê Kurd rabin ji xewê rabin bes ji were bes binirin dinya çawa dibe rabin û çûngê xwe berdin li ba Xudayê İbrahîm û İshak û Yaqûb İsa Mesîh vegerin Kurdê min biçiqa sal em ban dikin kar rewşa me her dem li ber xirabînê diçe em paş da diçin em pêş da naçin û dilê Kurdê min birîndar e Xuda. Ya Mesîhê min û İsayê min ez Kurdê xayî belengaz dikim bi desta te bav û li wan bibe alîkar. Kûn axa li ser Kurdê min bigir û dilê Kurdê min bigir. Kurdê min xilas bike dibin wê ûlî bin wê dînî û mila vegerê û dilê xelbate ilweşînê dawşînê vegerin Kurdê min vegerin û li xwe ba Xuda li hilweşîn bi gunehê xwe. Mesîh barê we qebûl dike gunehê we qebûl dike. İsa gû hey bar guran rû werin ba min ez rehetiyê didim we. Kurdê min Mesîh ban te jî dike
بان تجدك ودبيجي ورا راحتيا تاجا من كردي من ونشقا بانك خدان بكن خدان دنگي ونابسي حتى ام برخاوي لاوي وي تكا عيسى مسيح ام قبول نكن كردي من ام دنگاوي نابسي ونهو دنگي مدي بسي